Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Mwaramutse, njye nitwa The Fresh. Perezida Kagame Paul yavuze ko u Rwanda rudateze guceceka ndetse RDC n'abandi badateze kubacecekesha mu gihe umutekano w'u Rwanda ugeramiwe. Umukuru w'igihugu witabiriye inama yiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo yahuje abakuru b'ibihugu ba East African ndetse na SADC. Yavuze ko u Rwanda rwagaragaje inshuro zitabarika ibirubangamiye. Yagize ati, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Twamaze igihe kinini twinginga RDC n'abayobozi bayo. Twagaragaje ibibazo, twasabye RDC kubikemura. Byaranze. Ntituzagira indi nama imeze nk'izo twagize. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo. Avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini itutumba, kwima abantu uburenganzira bwabo no gutera u Rwanda. Ati, mugomba guha abantu uburenganzira bwabo, mugatera intambwe hanyuma mugakemura ibibazo. Umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko intambara iri kuba yatangijwe na RDC, ko nta hantu na hamwe ihuriye n'u Rwanda. Yagize ati, twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu, ntabwo byashoboka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bikwiye ko ikibazo gihabwa agaciro gikwiye, hagashakwa umwanzuro urambye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko inama ya Dar es Salaam ari iy'amateka, kuko iyo nama itanga ibisubizo bya kera n'iby'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose harimo na M23. Tutari twava i Dar es Salaam, reka tubabwire ko Perezida wa Afurika Yunze Ubumwe yasohowe mu nama yahuzaga East African ndetse na SADC. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Musa Faki Mohamed yasohoye ku nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'Umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama yabaye kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025, yigaga ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse uwo mutekano ukaba ukomeje kuzamba bitewe n'imirwano y'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa M23. Amashusho yafashwe n'ibiro bya Perezida wa Tanzania agaragaza ko Faki yitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro inama ya East Africa ndetse na SADC hamwe n'abakuru b'ibihugu n'abahagarariye imiryango itandukanye. Faki yagiye kwitabira iyi nama ashingiye ku butumire yahawe na Perezida wa Kenya, akaba n'umuyobozi mukuru wa East Africa Dr. William Samuel Ruto, nk'uhagarariye umuryango munini ushyigikiye ibi biganiro. Mbere y'uko inama ijya mu muhezo, umusangiza w'amagambo MC yasabye Faki gusohoka mu cyumba yaberagamo. Umudiplomate witabiriye inama yabwiye ikinyamakuru Kenyan Foreign Policy ati, MC yasabye Perezida wa Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe gusohoka mu cyumba, aragenda. Ntabwo tuzi uwahaye MC ibwiriza ryo kumusohora. Ambasaderi wa SADC muri AU Kevin Pilare Pomisem yatangaje ko bidasanzwe ko umushyitsi watumiwe mu muhango wo gufungura inama umugaragaro asabwa gusohoka. Uyu mudiplomate yagize ati, birasanzwe rwose ko umushyitsi watumiwe ngo yitabire umuhango wo gutangiza inama asohoka mu gihe igice cy'umuhezo gitangiye. Niki kidasanzwe kuri ibi? Nubwo Ambasaderi Panisam yatangaje ko gusohoka kwa Faki bisanzwe, guhezwa muri iyi nama yateje umwuka mubi, biba ngombwa ko abayiteguye bafata icyemezo cyo kumugarura. Umudiplomate watanze amakuru yavuze ati, Imana niyo izo watanze ririya bwiriza n'impamvu ryavugurujwe. Asobanura ko ubwo Faki yasabwaga gusubira mu cyumba cyabereyemo inama yabyanze. Ubutegetsi bwa RDC buherutse kugaragaza ko butemeranya na Faki mu buryo abona umutekano wagaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu, nyuma yaho abusabye kuganira n'umutwe wa politike
ufite n'ishami rya gisirikare. Ariko amakuru yacu tuyasohereze kuri no nkuru ivuga ko Tshisekedi yanze ko Macron amuhuza na mugenzi we Paul Kagame. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yanze ko mugenzi we uyobora Ufaransa Emmanuel Macron amuhuza na Paul Kagame. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko Perezida Kagame na Macron bemeranije guhurira i Paris mu Bufaransa ubwo hazaba hari inama ku bwenge bukorano AI iteganyijwe tariki ya 10 n'iya 11 Gashyantare. Cyasobanuye ko Perezida Macron yanasabye Tshisekedi kwitabira iyi nama kugira ngo azamuhuze na Perezida w'u Rwanda, ariko ntiyabimwemereye. Bivugwa ko Tshisekedi adashaka kuva muri RDC mu gihe umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu cye ukomeje kuzamba. Muza mu biganiro bya Rwanda bihuza u Rwanda na RDC, Perezida Joao Lorenzo nawe yasabwe kujya i Paris kugira ngo azitabire ikiganiro cya Macron na Kagame ndetse na Tshisekedi. Gusa ngo we yabyanze mu kinyabupfura. Lorenzo uyobora Angola akaba nitegura kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe tariki ya 16 Gashyantare 2025 yagaragaje ko yifuza kubona abanyafurika bikemura ibibazo byabo bidasabye umuhuza wo hanze ya Afurika. Nubwo Tshisekedi ari gusiba inama zibera hanze ya RDC, umubano we na Macron si mwiza. Uwo munyekongo yagaragaje uburakari bukabije muri Nzeri 2024 ubwo yasohokaga mu nama y'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa aziza Macron ko yanze kwamagana u Rwanda. Icyifuzo cyamagana u Rwanda cyashingiraga ku birego bya leta ya RDC yashinjaga u Rwanda irushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo rwabihakanye kenshi bisobanura ko nta shingiro bifite, ahubwo rwagaragaje ko leta irushinja ibi ikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bwarwo. Perezida Macron yigeze guhuriza Kagame na Tshisekedi mu biganiro muri Nzeri 2022 ubwo bari bitabiriye inteko rusange y'umuryango w'abibumbye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho kongera kubahuriza i Paris byarananiranye, hategerejwe indi nzira. Iki kinyamakuru cyatangaje ko inshingano zishobora kuba nyinshi kuri Perezida Lorenzo ubwo azaba atangiye kuyobora AU, bikaba ngombwa ko ashyikiriza undi muntu ubuhuza bw'u Rwanda na RDC. Ni muri urwo rwego hategerejwe Qatar nk'umuhuza ufite ubunararibonye nk'uko cyakomeje kubisobanura. Ariko aba hafi ya Tshisekedi barabyanze, bagaragaza ko iki gihugu ari inshuti y'u Rwanda ya bugufi, bityo ko gishobora kurubogamiraho. Mu mwanya w'ubuhuza hatekerejwe Perezida wa Mauritania akaba n'umuyobozi mukuru uri gucyura igihe wa AU Mohamed Al-Noshe El Ghazouani. Abahaye iki kinyamakuru amakuru bagisobanuriye ko Perezida Ghazouani yegerewe kuva mu mpera za Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, asabwa gufata inshingano yo guhuza u Rwanda na RDC. Subwa mbere Perezida Ghazouani yabayinjiye muri iki kibazo kuko yahuriye na mugenzi we Kagame ndetse na Tshisekedi muri Mauritania mu bihe bitandukanye mu mwaka wa 2024 agamije gufasha gukemura aya makimbirane, nubwo ntacyo umuhati we watanze. Yari biteganyijwe ko Perezida Kagame na Tshisekedi bahurira i Dar es Salaam muri Tanzania, aho bari kwitabira inama y'abakuru b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Perezida Kagame yitabiriye inama ishakira ibisubizo intambara yo mu burasirazuba bwa RDC i Dar es Salaam. Tshisekedi we ntiyigeze yitabira, gusa yitabiriye hifashishijwe ikoranabuhanga. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane natwe kanda subscribe, amakuru yo arakomeza kugenda akugeraho ku gihe.